MK inhlangano ye-ANC. Yes. Umuntu ke ozosuka nje ahamba yontshontsha umsamu ANC. Yes. Ukhumbula ukuthi kuthiwa khona bangene ngemuva babhodloza iwindi bantshontsha igama elithi MK emsamu aphezu kwabe amathambo ka-ANC. Sibingelele kuphina kufunye kolombuso njengamanje babukeli be-Select Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele ku-Select Africa TV. Lapha eThekwini iKwaZulu Natal ise South Africa sizokwethula umqulu wezinto eziyamaphupho abantu baseningizimu Afrika beholwa uANC njengoba umqulu uzothulwa uANC ngomlomo kaPresident uCyril Comrade Cyril Matamela Ramaphosa. Umqulu lo ongawufanisa nomqulu ka1955 iFreedom Charter leminye imqulu esesiyethulile la khona esihlanganyela khona ukuthi nazi izinto esizibonayo uma sibuka iSouth Africa ezayo in 5 years, in 10 years, in 20 years sibona lezi zinto kodwa siqala ngokuthi iminyaka ewu30 ububheke emuva sekwenzekeni sibona sesiachieve lokhu nalokhu sizabachazela bese sithi kodwa kwanele usafanele sibambe lokhu ya manje ke siyabamema abantu baseningizimu Afrika bawuthamele lo mhlangano wethu le rally yethu ukuthi sithini ANC thini ilibhekisa kuphi izwe ibaluleke kakhulu. Baba ezinye zezinto ezizingqinamba abantu abakhala ngazo emphakathini njengoba ninhlangano ephethe futhi abayithandayo kakhulu abantu indaba zamanzi kakhulu esicabanga ukuthi mhlambe kunina nilapha phezulu nomongameli ngoba ezokhuluma engicabanga ukuthi izona zinto ebakhala kakhulu ngazo ngamanzi kakhulu ugesi ungathini baba ngalona? Ugesi siphezulu kwawo upresident waappointa uRamokgopa uminister we-electricity ukuthi adle alale aphupha ugesi hayi enye into kodwa ke siyajika khona ngalolu daba emanzini siphezulu kwawo amanzi noma kuke kwaba nexhakaxhaka kodwa manje sesinento eziwu2 esoyikhuluma la eyokuqala ukudonsa wonke amandla sivuselele ingqala sizinda yamanzi ngoba iyona le esenzela phansi akungakho ukuthi amanzi awekho emadanyini. By the way amasay amadamu siyawakha. Yes. Siyawakha amadamu. Kodwa manje kufanele at the same time sakhe nenhlelo zokufaka amanzi kubantu ngoba wabasiza amanzi esedanyini kuphela bafuna ekhaya bafuna endlini phezulu kwawo ke kodwa kwesibili ngoba siyabona ukuthi amasipala baya ngokuyabe babuthakathaka sesifake olunye uhlelo lokufaka lokulekelela omasipala phansi kwabo omasipala okuzokwenza ukuthi lezi inhlelo zihambe masinyane ngendlela enamandla nangendlela enobuchwepheshe obudingakalayo emanzini. Baba siyabonga kakhulu mhlawumbe okugcina engingakubuza abantu babe novalo kakhulu nanokuthi kube neziphithiphithi kakhulu emakubonakala iqembu esingathi iqembu leMK liqhamuka ni-ANC nina aninalo uvalo lwalonto siyabona kuyagcwala manje kusesekuseni abantu bebengabazi ukuthi mhlawumbe abantu bazobancane engathini ubaba sesivala i-ANC inhlangano yabantu lokwathi inhloko yasungulwa yibo yabo ngoba yeyabo umuntu ke othi i-ANC inhlangano yabantu umbuzo olandelayo uthi bapha abantu impendulo lapha ithi nabaya ithi nabaya bagcwala babaya nabaya bagcwala nabaya kugcwele asazi ukuthi ukhuluma ngobani uma ukhuluma ngoba iMK inhlangano yeANC. Umuntu ke ozosuka nje ahamba yontshontsha umsamu ANC. Ukhumbula ukuthi umkhonto wesizwe isakhiwo se-ANC kukubi
kulwelwa inkululeko lesakhiwo sinemphefumulo yabantu sinamathamba abantu abasalele ngaphandle ko-Angola kobani so isitsha se-ANC sasemsamo uma uvalwa umkhonto wesizwe njengombutho o-armed wesizwe wabekwa umsamu wenhlangano manje-ke siyezwa-ke kuthiwa khona bangene ngemuva babhodloza iwindi bantshontsha igama elithi MK umsamu aphezu kwabe amathambo ka-ANC. Siyabonga kakhulu baba isikhathi sakho siyathoba kakhulu.